Достым, арнаға жазылып және де қоңыраушаға басып кетуді ұмытпа. Менің видеомды бірінші өткізіп алмас үшін және де каналдағы стримлерге бірінші кіру үшін. Ал енді видео қарай кеттік. Let's go, достар. Ассалаумағалейкум, достар. Сіздермен бірге мен Сұңқар Қоянбаев. Және де достар, бүгінгі видеоның превьюнан және де видеоның атынан түсінгендеріндей, достар, бүгінгі видеода мен сіздерге 48 адам бір үйге қалай шыққанын көрсетемін. Видео сіздерге қызық болған болса, лайк басып арна жазылып және де қоңыраушаға бас қойды ұмытпаңыздар менің видеомды бірінші көру үшін. Және де достар, бүгінгі видеода 48 адам пиктің ортасындағы бір кішкентай үйге, курятникке бүкіл жиналады. Сол видеоны көріңіздер, тамашалаңыздар, лайк басты ұмытпаңыздар. Ал енді кеттік, let's go, достар. Нет, я рук не уберу, знаешь, чисто из-за принципа. Я не строю принца из себя, и ты не принцесса, тоже в принципе сама. Да ты явно заблудилась, ты по пьяни явно себе допустила. Залезай на мотоцикл, пока кто-нибудь не прицепился. Я рыцарь, бля. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Не ангми, не ангми. Не ангми, не ангми. Не. 6 утра снова не спал. Бәрі енді ғана басталды. Тут кто-нибудь может забрать став, поехать на тастак. В пизду, кеттік бәрін таста. Бросай, өкпеңді ластайд. Каждый день last time, ты все знаешь сам, я не настаиваю. Бәрі естественно, біздің ағайын бәрін давно істеп саған. Бастаған, аяқтаған аккуратно забери, пока она стоит на ногах. Бардак творится в ее голове, но она знает, кому подкатить. You know what I got. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Не ангми, не ангми. Не ангми, не ангми. Не. Я сегодня пьяный в клубе, то веселый, то грубый. В моей руке вискарь, в нем тает лед кубика. Мелькает лица и вижу тут знакомая публика. Это увидел в инсте или в ютубе. Там губи надула, груди качала на тройку. Раскидала каблуки, стала на барную стойку. Танцует, старается, жарко, горячо. Руки вверх, левое тело, право плечо. Короче, в большом селе все на веселе. Чё там били? Били, 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 били. Кто-то под соле, кто-то голый в саукеле. Чё там били? Били, 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 били. Автопилот, поворот, шарики сазот. Чё тебе плохо уло? Не, братан, наоборот. Расчет, 2 шот, 3 шоп, хедшот. Запускай все, небольшой расход. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Не ангми, не ангми.